Ассалаумалейкум, кадырман кыргызстандыктар, жалпы биздин көрүүчүлөр. Ош Чапалак базарына келип калдык. Бүгүн 2 май 2021 жыл. Ош Чапалак базарына сиздерге мотивдер боюнча маалымат бермекчибиз. Видеону аягына чейин көрүп, биздин видео класс басып аягына чейин колдоп туруңуздар. Бир катардан баларды билейли. Бул жерде ак түстө Матиз 1 турат 2000 жылкы 0559 менен 000826. Мына ушундай дискаларда простой. Жакшылап көрсөтөйүн сиздерге. Таксыр пулу канча экен мунун? 130. 130, а? Автомат экен да бул? Автомат, масляный. Масляный дейм, а? Жакшы. Карточтары, жүрүштөр жакшы бага? О, немени бензин фильтрди алмаштырыш керек экен. Бензин насосчу. Ошол элеби? Ошол, а? Жакшы. Бензин фильтри алмаштырыш керек экен. Бензин насос. Насос, а? Бензин насосты алмаштырыш керек. Ошол эле дейт. Ооба. Таксыр убакыт болду дейт. Бензин фильтрди алмаштырыш керек. Айдаш керек. 268 миң пробег жүргөн. Бензин насос, а? Ада эле фильтрди. 700 сом турат, а? 700. Сөзсү. Негизи чындыкты айтып койгон жакшы да. Бул жерде Матиз 3. Бул 2009 экен. 0501 менен 2666. Баасы канча мунун азыр билебиз. Механика экен. Пул канча экен? Баасы 250. 250 бе? Сүйлөшөбүз. Жакшы. Бир гол. Пробег канча жүргөн бул? 140, а? 145, 146 ушундай. Аз жүрүптүр, а? Жакшы. Бул ак түстө. Матиз 3. Родной краска дейт. Сизден бака? Все. На Кореяны көрсөтөйүн сиздерге. Пулу канча экен аба? 175. 170. Кожный салон, Корея деңиз. Корея. Жакшы. Заводская механика. Заводская механика. 213 миң пробег жүргөн. Мына ушундай. Бул 2003 жылкы 0700 менен 48 84 24. 08 объем. Көрөсүңөрбү? Сырты жакшы экен. Сүйлөшүп көрүңүздөр. Мына Өзбекстан канча экен пулу? Титан дискаларда экен. Мына ушундай. 2007 бул 0999 менен 66 33 88. Ассалаумалейкум. Пулу канча экен таксыр? 220. 220. 100 миң пробеги менен. Механика. Полный комплектация. Мына ушундай. Мына Матиз 1 турат. Пулу канча экен? 120, а? Пробег канча? 182 миң дейби? Жакшы. 120 миң кеми бар. Телефон номерларды айтабы экен эми? Жылында сурайлы. Таксы, телефон номерларды айтың. 0557. 0557, а? 23. 23. 13. 13. 03. 03. Жылы канча ошондо? 98. 98 экен. Жакшы экен, рахмат. 98 номдарды Матиз 2 турат. Ака, пулу канча бунун? 160 кем var. 160 кеми бар, а? Европа. Жакшы. Простой комплектация. Той жакшы болду, зырты бит. Серебристый. Лобойнда кичине жаракка кеткен. Калган жери жакшы. Кыла турган эч нерсеси жок бака бунун? Жок, мотор, коробка, ходойлор баары жакшы. Бар жоо жакшы. Лобойда алмаш болуш керек болду. Лобойда эле бар экен, кичине жаракка, а? Жакшы. Көрдүңүздөрбү? Базарда бүгүн адам аз, өткөнкү базарга караганда. Бул жерде ак түстө жакшы балда Корея у нас турат, коробка автомат экен. 2004 507 мен 81 25 25 деген номерлар ачыласыздар. Бунун почти свежий перегон сыяктуу. Ассалаумалейкум ака. Пулу канча экен мунун? 240 миң, а?
Базар қанша сұрады ака? 215. Матис таза екен. Шындығынач. Көріп отырсыздар. Кожный салон. Стеклоподъемниктері. Мына шындай. Ақ түсті. Бұның пұлы қанша екен ака? 150, а? 2007 Өзбекстан екен да. 500 менен 09-09-28 номерына байланышасыздар. Үстінде жүк қойучу темірлері де бар екен, а? Жақсы. Бұның не іштері бар, жасай тұрған жерлері жоқ бұ, қыла тұрған? Mine turgan ne iş var? Миниш керек, бензин құш керек, а? Жақсы. 180 мың пробег менен бұл. Солымдар көрдастыр. Сигналарға чехолдарға дақ бұғын. Коробкасы механика. Телефон номерларға байланыш бересіздер. Хош шағын болып. Өзбекстан жақсы алды екен. Мына кімден екен, сіздерден ба? Телефон номерлары 155 мың дейді. 0559 мен 55 10 40 2005. 04 Жаллаватский номер. Мына шындай, мұнда сөйлеш көріңіздер. Бізде Корея 2003. Телефон номерлары жазылып алып тұр. Бағасы қанша екен ака? 180 механика екен. 180 механика. Пұлы қанша ака бұның? Тасыр пұлы қанша? 140. 708 мен 44 88 63 үстінде люк тағы бар екен, а? Заводской. Гидравлика электропакет. Гидравлика электропакет. Barda orada. Kaskasına. Мына шындай. Бұл жерде сарымайт сіздің пұлы қанша екен? Пұлы қанша ака? 150, а? 150. 2009 0509 мен 06 66 90 08 объем. Механика. Пробег қанша жүрді ака бұл? 163 мың. Жақсы. Жаққа өйді. Так. Матис қанша екен? Пұлы қанша екен ака бұның? 190. Жылы қанша бұның? 2005. Bir объем, а? 78 менен 79 10 15. 73 менен ба? 73 менен екен. 10 15. 79 10 15. Базар қанша сұрады ака? 170 görüyor koydum. 170-ке? Жақсы. Bagaj, sagar, motor, satır. Полный комплектация екен да, а? Жақсы. Шындай. Мына 2002 кені. Бұның пұлы қанша тақсыр? 180 0558 00 88 89. 180 мың сом сұрап тұрағым. Өзбекстан қодай ма? Корея? Корея ма? Корея екен да. Автоматты екен шу, а? Стеклоподъемниктері алдыңғы ешіктердікі. Коробканы бір қытай көрсетіп қойын. Жаңа чехолдарды кигізген 324 мың пробегімен. Басын ұқтыңыздар, байланыш бересіздер телефон номерларға. Бұл жерде де қызыл түсті тұрады. Бұл да Корея ұқшайды, титан дискаларды. Бұның пұлы қаншаға? 190 km var. 190 кем бар. Автомат бұл дағы? Автомат. Кожный салон кен шу, а?
2004 0552 менен 27 1106 телефон номерлар. Байланышыңыздар, чалыңыздар, көрүңүздөр. Мына жерде кара түстө Matiz 1. Bunun pulu kança oldu ekan? 2001 ekan bul. 0777 менен 02 03 00. Кожный салонга кабыл, а? Pulu kança pulu? Болуш 115. Болушу 115, а? Жакшы. Кожный салон болуптур. Сон. 115 болушу. Бул 2005 экен. 755 менен 703 деген номерге байланышыңыздар. Bunun pulu kança ekan aka? 170 миң. Базар канча кылды? Базар 145 кылды. 145 боло турган канча aka? 155. 155, а? Жакшы. 155 миң сомго аласыздар. Еще 155 миң пробег менен экен. Кызылбы? Канча aka bunun pulu? Pulu arzan эле 110го берип берем. 110го срочно, а? Срочно. 0501 менен 05 50 57 2003 экен, а? Ооба. Варианттар барбы aka? Жок. Вариант жокпу? Макта. Срочно деңиз. Алдар таза. Алды таза дейт, жакшы дейт. Гидравлика, электропакет. Гидравлика электропакет, а? Ооба. Жакшы. Кондиционер. Пожалуйста, иштейби? Чайындагы aka? Коробка Законный, коробка, мой түтөбөй. Бир объем. bir объем. Объем. Жакшы. Мына ушундай. Байланыш көрөсүздөр. Бишкектин номери го aka? Ооба. Бишкектин Матизеби? Ооба. Жакшы. Ак канча экен ак? 180 бул 2002 Кореябы? Корея автомат. 77 менен 08 0886. Yok 816. 16бы? 08 1816. Коробка автомат экен да aka. Ооба. Тарчтары бар жок жакшыбы? Жок. 287 миң пробег жүргөн. Мына кожный салон эмне? Yok yine koy. Чехол экен, а? Çek oldu. Чехолго да койсуз. Бул жаңызын кетипсизби? Мына ушундай. Азыркы мен айткан телефон номерларга байланыша бересиздер. Кагаздан бир катар көрсөтөйүн дагы. 77 менен 08 18 16. Мына ушундай. Өтөдөйлү. Алейкум ассалам. Кайсыл? Мына көктүн пулу канча болду экен? Жакшы болду экен. Корея 2004 180 миң сом сурапты. 0556 менен 16 10 15. Bunun болушу канча болот aka? 170 миң. 170 миң, а? Коробка автоматпы? Механика. Механика. Кожный салон. Мына ушундай. Мында көрүңүздөр. Сүйлөшүп көрүңүздөр, чалыңыздар. Pulu kança ekan bunun? Болушу 200 беже. 2000 канча бул? 2003 0222 менен 54 26 84. Корея кожный салон, коробка автомат. Мотор коробкалар кандай эже? Зор. Бар жол жакшыбы, жайындабы? 188 миң. Айнектер гана баягы электрон нереси иштебей калганбы? Наларбы? Сөзсө. Жакшы, сигнализация да бар экен. Муну дагы сүйлөшүп көрүңүздөр. 188 миң пробег менен. Мына ушундай тондар.